kebangkitan sah marwah dari kanang indra ke kedatuan warnanya wawi jilang yang insinuhun petaro indra warisannya karena ketapnya buat lawan penengakin penawadan jayo penelasir Parang juga cerakan rumah peluang segitan sah tualin muang berkah senang dia Wanin kunang kado jari
katon padmanir markur daya ngati oritat kala nilak nadan kluh inedoh nadan kahedoh Anriya kakenadan kawadring tustu manahir nerkaya sapu warna wijel sirasang apa iya tansah megas yang sinuhun Bathara Indra ori sadekala ketabih wadawan penengaking penawudanan jaya pinelas ieu popareng juga ceraka di rumah keruang suji tansah tualin muang merdah dadius pada sama menengkang kami dengengan yaya tansah angeret tikal seliar mayu mengaluk danan jaya nam dambi praya umatur galur karang tiga warna mardawa soya pasang tabik yang sinu kewalo kesamo kena siroi katunan yayatik yang kadiang kenapa ikatunan kinon pernah tuing kini kayu mangki mapan binekanang luir kadi surya ketemu kang megerem yari nase menawi anu makosak ingkangan tewerdaya iya nimpini kadang enak wistaran kena lamak sirik ikatunan mawar mangkana saudara sirik danang jaya
aturan sirsidanan jaya antian mojar yang ing sinuhun Betara Indra ahum nanak Arjuna sayang poingan nike ma bener kaya saturan teh satepung pinariutos sing salden ingan nike angir aboni mitanian sir bapo kinon ingan nike pernah tuing kene kayu mangki mapan daroro trikang kagindu pitunana lahin aku akan talingan temakeru Oru samangkan lingir sir Betara Indra antian mengale cerak ketualen nam tambi praya umadura Nunas lugere Ratu Nunas lugere titiang kaulan palungo Joko di dewa titiang itu malen tamat peresango purun Ratu peresango purun murunang dewek umadura ribu padan pelunguh Ratu Betaran titiang sarengkan mumpung sida ireng tiang Ratu mangkin rikiring genah sane kebawas Indra Loka inggian ring swarga sapunika raris kaping ajeng sugera titiang Ratu Betara wawongan kadi mangkin kadi peresanggo purun titiang ngojah Ratu daging saboh pawucanan Betara mantuk ireng sesuwunan titiang sugera anak agung nyoman ide sang Arjuna ahum cerak ketualen lahin aku wis kana kenapa ning surwa sasung kertuan gerak inggih Ratu inggih nanana cening sang Arjuna bagus sayang idewa cening sapunika runtuh itu Betara Indra mangandika sangkaning betel tinggal di biyo saksu kenapa ni dewa nepak kenapa ni dewa narkebuat popinah bapu ni buka jani jenis apa tu mau kerana apa tu mau kawinan bapu nyeritin raga ni dewa ni pangsi tu dangkel diajang bapu dini dinatar Indra Loka wireh sing adol dagu sing adol dedlu ne bakal wirasayang bapu kapining ragani dewa ni jening nah bekan kuping idewa makedan sapunika runtuh itu Betara Indra mangandika kaya mangkin anak dodi tan kikisan gar gitu sakananing wateking para dewata peresam ketekeng reseng langit aning kunang swarga loka apa dimitanian mangkan apan satu ni kanang swarga ni wate kwacu ratuning emo iman takubeh sampun kemasin anta kerajaan benengan buka janine jening dadi tekejek mesurya para dewata ni mekejang ketekeng reseng langit ni mekejang dini di swarga loka jentu makawinan jentu makarana wireh musuh swarga ni sedatung awe pokewah dini di jagat sekali lawan ni sekali bukoi wadu kwacu ratuling emo eman takun meh subuh ngemasin anta kerajaan subuh madan mati tu jenis
Orewus penyakit kanang ripunan antian mengat gaderang bapan lawan kanang satnyun. Iyan sangapos itu menjaksan kanang suarga bapu miprayo pawe kepada sinang lawan itu. Disubane mati musuh suargane cening. Dadi jeg mekletak bapu ingat bapu lingken bapu ngelah sesangi ngelah sesau dan ngelah punang ngelah janji-janji. Ngim jane nidang matiang musuh swarga ni buko iwatu kuacu ratu ning momo angkar ni bapo mulu misadyo kal ngemang yawadiah kal ngemang yawupah kitu janjin bapo ni mati mapan kita lari danan jaya sido menjah ikan nangripu itu bapo mangki biprayo pawe kepada sinan lawan apa pininto arto berano mas pipis kewaluruh kita mujar pawe kelawan sinu betaru itu. Nah, benengan buku janin agat lantas cening sayang bagus Arjuna Dewa cening nini dang matiang musuh swargane pangdo bapurau sengo long janji pangdo bapurau sengo ingkar janji. Nejani bapu bakal maya sesangi. Apo daging dewo pinako hadiah pinako upah. Arto berano apo mas pipes. Deposito apo sertifikat. Apo mobil mewah. Bapu belum bisa jo kengemang dewo. Wede kitu janjen bapu de Bandung. Sampun nunas mobil mewah gendung jalan klep mepantep mungkin Bang Dorago bareng menyumbang kesesaan jalan mungkin ngupuh mobil mewah dari singgahin geraso tuh ngai geraso angkul diwang korin diwang bakat wong madep landas mobil korinu wong nak ngupuh mobil mewah nak kewah tuh ampura nih cara nak ngupuh sunal nih ke lagu tuh bahan negara ada di sing bayan nih ke pasang kabeh sini yang sinu iya nana leng betare samang kada lawan sini kutunan kiwalo kesama kena sirdanan jaya dek mapan sirdanan jaya wani langi lawan sam dokter kiwalo kesama kena ingsun mapan sirdanan jaya tanu mereh harta mapan ye tetani asa kanang jagat raya kesama kena betare ingsun dikit Ratu Titiang para kedatu banyak ratu purun dalar ngojah atur betara ditiang itu anak agung nyoman itu sangat dulu ratu betara sapurika aturin ya ratu kami cari jangan arto berano mas pipes nawagan titiang tenunas ratu napi mawin tenunas sake-ake seriu-liu ratu mau picorin dewek ditiang memang sidahlah dikonak barang mayo wastan tiangnya mematiang musuh suarga nulian tiang dot meyasuk kerti di gumi yang hidup tiapa membunuh di jagat bang do pocor tiang hidup di gumi ngebak-ngebakan jagat pangalah tiang yasuk kerti pangado ingat ken sedadan tiang ukas cara wet sengake gajah mati ninggalan gading macan mati ninggalan belang tiang mati sadam lah nukung cap niko pangulah tiang hidup sapuli kadure waduh ayo kita mewarah mangkano nanang iyan kita dan Arab lawan kena padaksinan bapo mutang iyan dewo bobok manusia kadang apa mapan dewo pinakadulan manusia cocok hijau-hijau ngerosong sinyak ke nadia sinyak ke upah sing caro nak munapik ya dani iyan dewo sinyak nampi hadiah bapo nampi upah bapo si bapo yang mutang si bapo yang mau
yang dewa bobok manusia kengken nak dewa dari tulan manusia yang kita dan harap lawan kanang arte berana nanak aneng indraloko ano sabtu dari listu ayu rupanya kewalau nang kita milih sangat pawe ke lawan badar itu buka papitu nak dewa borong yang dewa sing nyakin arte berana sing mas pipis tu sing deposito tu sing sertifikat masih tu sing apa buin mobil mewah nih bapu di Indraloko lah tetari cantik-cantik popitu leon gagar mayang ken sulasi suprapo tunjung peru dari kenrang cicen gak pilih ini waduh cicen tu kalau ini mau bisa merawasang bapu mulu misalnya kalau memang buka popitu nak ini mau borong yang pun bola itu pantahin pok melah rapi detari ya abo kemercu padu kuliahan di anu warma dewa asal ada mahasiswa oleh Jakarcisin pantahin pok suke kemudian melah rapi detari kita napun awas sini betarian tuku mangkana kadilingingan iku dredeleng betar lawan sirekan sadera dalam jayo ngamet kunang sabda dari pinaka seklene ulun waduh nanak angagiung bagiyo bapuus merno saturan lah henak mangkat aning taman amet sabda dari suayu pinaka seklene pro bersama kewalau pada lemaris betara Hirin sama genuh lan lawan polakane yuama hirin lara paning mati lawan hasil jalan ken dong duka saja mayaso di gunung Indro Kilo ales nananga cara layangan mau bucu dadu ken layangan mau bucu dadu itu mau pecuk kan tekanan tekau ajak di Indraloko nanang jak kenyang apa ngeranang apa mawinan wah cari ngelamar tuh sing angon noleh ngelakuping sing angon ningah apa sedang toleh apa sedang dingah tuh Ido sangar juno pepitu ngambil rapi pepitu cantik Indraloko borong
Mending ranang-ranang liyane mencari jak nanang wak dadi barekan sing nyak caro pancoran metataan batu kengke tuh nak sing batu negen belus kena yeh pancoran kayang padang di samping kena kretes-kretesan maksudnya Dedari mo jelas liyo malah penyeruan cantik-cantik tuh men yuk nas nyukut angon nanang somah angon jemi ketinggat oh gitu nang Popitung ame rabi nang Popitung Sang Arjuna Sang Arjuna Sang Arjuna Sang Arjuna jadi pesengan itu tuh bisa sang nang adan wayang mulu iyo gitu wayakan mulu nyo misi sang di malun nih sang itu pangkat titel wayang nyo mau ditel nyo mau titel apa sang pangkat wayang Sang Arjuna rakan itu Sang Darmo Wangsa Sang Bimo Seno ada itu Sang Nakula Sang Sahadewa oh nyo wayangnya misi sang nang nyo wayang misi sang mau nanang aja wakil ada sih misi sang adi maksudnya ada sih ada nang orang sang merdah adi ada sih ada nang orang sang malen adi toh tidak nanang sing narang pung pangkat sang sini sini ay menapa pangkatnya i apa i malen i merdah nang i pangkat dia anak wani i minak lo ni lo putu nyen ada ni lo mading nyen ni yang bidan-bidan halu-halu nak niatan sing ribet-ribet jaro janing ada itu makanya nak bidan lama stroke menjadi niatan gini bisa stroke amat ganjil ilmu modernis oh gitu alo bilang ada alo makan cai ada nanang si merdah itu werdah itu werda itu duo awak bungkulan jenis ada dua ada nih bungkulan si jenis pipin si mau pelui si oh bidan alo nak niatan apa sih arti sebuah nama gitu nak bidan oh gitu tadi gitu lekat panaknya kebetulan madolino nyadar mana nih iwayan kejer adanya begitu lekat panaknya ada ulung nyung itu bau nyadar nih mati kelepat adanya lekat panaknya man ada uyut di banyak nyadar itu nyoman ribut adanya oh gitu nang tahu makan halu-halu ni pada daya rumah tawang ki kan taudang 5 lekat tu Ujang tawang tahun 65 dan malin KTP nih aing mulia ada mungkin kena benanang lekat tahun 65 tu nyadar nih ini pelin kelima dan iwayan gas tapu tahun 65 mana dia nih imade dui korau oh gitu makanya pindah-pindah alo-alo nak niatan ngelah nang panak lelimo kan bu ada nih berurut-urutan ada nih ane pelin kelima madan iwayan gas wayan gas ane maderan maderim nyoman kopling ketut sekater ngelak pada bensin wayan balik kunci kontak ada di motor kan nyadan pengaluh ndek nyeritin dia cari nanang wak jaboda man kayang anak ayah agung halu-halu ngai persengan ngai aran sing ribet-ribet pangkat nak agung itu kan berdingah ke timbalan ngejar timbalan ningah sing bian bengai ada aing-aing tur uli persengan itu ni kenapa uli dijauh itu ada gitu anak agung made den pasar uli jauh den pasar anak agung anglurah Karangasem uli jauh Karangasem sing mungkin uli bangli itu jani maju das bumi manusia ni bisa memaca bisa nulis teman belajar mau kawin mau hidung nawang tutur agama man ada na bobong ngewah kan ada asal lekat panak asal lekat tutur na bom liksit lontak ingat persen-persen sesuatu persenan petara makan liu jani cerik-cerik ada na mematuh hadan dewa
Dari itu iwayan Bayu. Bayu itu patuh kan persen itu bertaruh Bayu. Imade Indra, Nyoman Surya, Ketut Baskara, Nino Putu Sri Devi. Oh. Ada nadan bertaruh kan nonyo dodonan liu nadan bertaruh di merco patuh sehingga di swagam jangan. Oh gitu dah. Di samping itu dah kan wireh KB jani subuh berhasil. Nak ngelapanak bede jani ngelapanak besi dua telu beliau manyan bidan wih roras ngelapanak nganti bidan roras membalap ngajak bangkung manjani ngelapanak bede jani setok adan liu jadi gitu maco kawin dia kawin mana adan mau balik TV di film sinetron udah adan bejani kedukat nengelah sesepalan adan dadong nengelah ibu nengelah bapak nengelah metode di pisang kopin tekong abuadan tunglah panak bedek jak borongnya ada aneh lan adan jadi lantang-lantang jadi sinyak abuadan dua kata telung kata man nak bisa 4 kata 5 kata 6 kata nanti ada aneh tu kak itu do puji tutu dan lo rumah ni lo tu nyen ada itu ni ada nang ni lo putu ayu aditi brabandari arde nareswari ningrat ningse ningrum doh Wih, dadong ni nganti limpot layan nyerit nadang cucun